bisan kanding iya pagin dududahan. Kung may adaman babay nga magkaway hako, Pastilan duroan iya kasina. Ano ito? Kaya ano ka naghihiyom haya? kung magtekstan barkada haapon. Pirme hiya may damo nga pakiyana. Ano an istorya? Hain kaya na. Ako naman nagtitinawa na lahaya. Ayaw ka baraka, ayaw ka sina. Ikaw lagi haponan na akon ginhihigugma. Waray iba, ikaw gudla. Bisan nabrihan mo tak kasing-kasing. Waray iba nga sulod. Kundiri ikaw gudla. Agoy hinaslom. Uyab nga selosa, ayaw na kasina. Bisan ang tindera imo paginhihimo nga karibal. Chacha kita taanay, kalimti ang drama. Mas maupayan ni si kontrahit kasina. Uyab nga selosa, katatawa kita. Waray na iba kundi ikaw gudla. Palakpak ka mo nga tanan sarayaw lakita. Waray waray chachangan waray. Waray liwat kwarta. Kon mag-selfie man ako, dayon kala na pakiyana. Hino ang nagkuha. Kon mag-online man ako, bisan guti ay. Ano manan imo ginhihimo yana? Ang bugos nga baryo puro nala katatawa. Kay kada mo unta nga bababingak maasawa. Kay ano nga bagan dragon paan batasan ngan hitsura. Pero waray ko na mahihimo. Kay mas importante ang gugma kontra matigbas kita hitbulo. Ayaw la pagpasobra hit selos. Mas maopay ang tao nga may pagtapos. Ayaw ka baraka, iday kay dreta, ikaw ibanan. Kundi na pulo taig dudugang. Tudyok la. Balit ugang.